Kani kedai ko All India Radio Shillong ko khubor ban Pulero Richmond Kharlukhi. Kimat bakong san jong ko khubor menta ke step. Ya santali ki soskular le soi hapdeng ke India bat ke Bangladesh Dhaka hanen ke sngi. Kajiya thap vote ag benta benengkong ha ke jela Assam bat West Bengal kalalong hanen ke sngi. Bat ya arpun rio lak teli ki tikayada na ke jingpang COVID-19 la ai he India hanen ke sngi. Hashwa bengin pash ki khubor ki babnya kani kalong ke jingpan mana ke badan kam. Namar ba ke jingdon ki bayo ke jingpang COVID-19 kala kio biang ni kerpat ki nong sngap ban om ken sting hendrai ban bot ya baro ki jing batha ba dikito baro ki belakan jo sau pusan senam kerta saneng ban chim ketika klam kanu kanu ke jing artatien ya daya la dia de ke babot ikini lai teli ki jing batha deng ya kamas penjengai iwe da arpro bat sat bhai la kikti ki khubor ki babnya Ya samtali kisah sekular le soi hapdeng ke India bat ke Bangladesh hagi benta beper bedai ke jing terekam habuanan shop ki bor ke Mariang ke ICT bat ke sports ha ke baledan lang menteri rang badu keri India Narendra Modi bat ke menteri rang badu jeng keri Bangladesh ke Sheikh Hasina ha Dhaka ya ki stam halor ke jing edai perlok ke India bat Bangladesh lepelaj ban rakhe ke jing dap san posnam ke jing edai bat ke jing ete alok kini ki arri Lapan benaru bagi India kan saais ngobha ya sispa kendai teli ki ambulans syakari Bangladesh ban kentiu yakilat sumar hakari Bangladesh. Ka jingit hap vote aga benta benengkong jong ki election sekiang dorbar tauan ke jela Assam bat West Bengal kala long hnin ke sngi. Katkum ke jingtip balayo hadu balatho ekne ko khubor ka jingwan poi kinong thap vote ha Assam kalong nyopu nyo nak sispa bat ha West Bengal kalong nyopu kendai point nyo kendai nak sispa. Omchim leo kubor bandan kanu ke jingja ke besngosi kat hadu menta hakini ki arteli ki jella. La saki bagi breu ke layang hakilan bajrong haki jakat hab vote. La shim ikilat baro ban penyo ke jinget hab vote ke bayat bet. La shim ru ikilat ban bot perking banada na ke jing sapriang ke jing pang COVID-19. La pentikena baya baro ke jakat hab vote la penkod bat senret dawai shisngi shwa ke jinget hab vote. Ya ka voter verifiable paper audit trail ne ka VVPAT rengkat bat kikor electronic voting machine la pendan kam ha ka jinget hab vote. Lada khain lang habro artli ki jela ki jakat hab vote baro kidon arpuwe hajar praspa arpusan teli ha ki hinyo punyo teli ki constituency. Hanen gasngi layo kubor baran shispa andre punyo teli ki jingja ba penkhen ya ka model code of conduct lengba ka C Vigil app ha West Bengal bat sanspa prapu artli ha ka jela Assam. Menteri rang badu kari Narendra Modi unya sami ki sembo perkat jung ha kari bat cabari rukum jo ak program Man Ki Baat lengba ke All India Radio menta ke step ha ke porkat wai beje. Kani kendai ke sien ke bahnyo pusan bau menteri rang badu on ai jingkran ha kani ke program ba sisen shibnai. On la ban yo ekane ke jingkran menteri rang badu na baro ki network ke All India Radio bat Doordarshan bat kumjo na ke website newsonair.com bat na ke News on AIR mobile app. On laru banyo na ke YouTube channel jong ko All India Radio, DD News, na ke jong ko office menteri rang bado, ban na ke jong ke tenat information bat broadcasting. Mari adap keren menteri rang bado ha ketin Hindi, on pensngau sai ke jing penkala sa ketin Kasi, Jantia bat Garo. Ya kini ke jing penkala on sala banyo ngau biang la shibet janmiet ha ke por prabaje. Presiden ka United States Joe Biden ulai aware ya sopongot kinong yalam ha kepertai kentop yo menteri rang badu keri India Narendra Modi banishim benta ha ke leaders summit ke bedai bat ke jinglong jingman ke sun beneng ban lei halor kumno ban penbhai ke jinglong jingman ke sun beneng kenang bandan ke jingkiu ha ke yo kokot kene ke summit ke baar sni kan long ha ke arpuar bat arpulai trek ujayong bat on pen live ya ka syakipat ba Kani ko kubor kawan Shapi nag All India Radio Shillong. Lai tili ki jingmlian bangi baro ngide ban bot perking banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat sentur. Penjenga iwe na iwe pan habay dan lang hajo. Sait bhai kikti bat betab hai ya kakmat bat le e kita bunsin. Tu minit relang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Naga Shillong Station jong All India Radio ngindia beteng biang ya ke kubor. Ya palat san klor prapuai lak teli kitika ya da COVID-19 la ai keri India kat hadu menta.
Katnat kakot kakia kele itu henen kesni bala ai kumba arpun reu lak teli gitikaya da na kejimpang COVID-19 tang henen kesni. Hakawai pat kaliang kejingdon ki bakot na kejimpang COVID-19 he India kalong kendai pusau poin prasau na kesispa. Palat laipo ajar ngut ki breu ki lakot henen kesni. Hendrai kejingdon ki bayo ekan kejingpang hakari kalakiau na kadau kejingkiau kensan ki bayo unu kenyang jingpang haki bobon ki jela. Ya mentah ke bedang doni unu kenyang jingpang ha India ki don palat ya ka saulak san puar hajar ngut. Ki jela ki bakiau bah ka shisngi ki bayo unu kenyang jingpang ki kentop ya ka Maharashtra, Chhattisgarh, Karnataka, Punjab, bat Madhya Pradesh. Katnat kakot kakia ke itu syok ba arspa kendai puengut ki breu ki laklat ha shisngi. Bat dagine ka jingdon ki baklat baro ha kari kalong kumba shilak hendro puai hajar ngut. Ha Meghalaya armut ki breu kaliyo thamai ke jingpang COVID-19 nen kesngi. Pada kini ka jingdon ki breu ke badang doni unu kenyang jingpang ha Meghalaya kalong arpun rungut. Na kini ki badang doni unu kenyang jingpang arpo ngut ki dei naga district East Khasi Hills bat ngut naga district Ribhoi. Ka sarkar pedang nen kesngi kala penlong ya ke jingyalang ki he sarkar ban khmi ya ke jingkiau ki bayo ke jingpang COVID-19. La penlong ya ke jingyalang bat khat artli ki jela bat ki union territory. Secretary ketenat kakot kakia ke sarkar pedang Rajesh Bhushan ula peniat ke jingyalang bat ki additional chief secretary, principal secretary jong ki jela bat ki municipal commissioner bat ki district collector jong ki sapun rutli ki district ha ke bagi breu ki yo bhayo nu knyang jingpang. Kini ki jela bat ki union territory ki kentop ya ke Maharashtra, Gujarat, Haryana, Tamil Nadu, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, West Bengal, Delhi, Jammu bat Kashmir, Karnataka, Punjab bat Bihar. Ha kini ke jingyalang la ai jingmut ya kini ki nong yalam bat kini ki he sarkar bakin perkheng bhai ke rukom bo ki containment zone bat ki lat jingada. La company jingmut bhai ki sapun rutli ki district ki bakiu bha ka jingdon ki bayo ke jingpang bat ki balaklat. Ban itu ya ke jingtre ki seng yarap ladia ne ki self help group bat ban kemi ya ke jing e bay kendo ki kenthai. Ka maurang keneng CNRD block kala penlong ya ke self help group mela bat kalumpong ajing sumar hasmet nen kesngi. Ya ke nela play day ADC ke East Khasi Hills ikong Iwarjri ha ke baladan rengkat Chief Operating Officer ka Meghalaya State Rural Livelihoods Society uba Ronald Kenta Block Development Officer ka Maurang Keneng Block uba Arwalang bat ki officer na kitanat baper. Lawan banishim benta ha kani ka mela da kumba arpau teli ki seng yarap la dia ki bapau jong ka Maurang Keneng Block bat ki kenthai na Smith bat ki shnong bamarjan. Haba keren na kejingelang ikong Iwarjri la ai kejingero yau Block Development Officer bat ka kenhon jong u kibala trishitom hapo ka National Rural Livelihood Mission ha kebala tau ya kumba saus pa atli ki sengerap la dia hapo ipor ibelengkot. Nong ilakai cricket bapau ke India Sachin Tendulkar ulayo ek jingpang COVID-19. Sachin Tendulkar ula pentip ya kaneleng ba ka Twitter. Ule to bula syong pen kerpang ya ladi halayeng bad ubod ya baro ke jing batha. Ula pen pau ke jing sngongo ke nong sumar ki baai ke jing kershan ya u. Menteri ketenat kakot kakya ke jela Nagaland US pang New Pom nen kesngi ula IT ke khusnam kaya kalb sya ki unit ki batrei bha ya ke kam. La ai ke ni ke khusnam lengba ka kaya kalb scheme bat kilala ban pentrei bha ya ke rukom ban pen khoj bat banwan ra ke jing khoj ka saurong saukun bat ka jing yada na ka jing yebet ki jing pang bat ban pen khi ye kinong tre ka tnat ka ka kya ban nang ye ki e ke bathamai ka chang tongya Community Health Center hamokok chung kalayo ka kerdan benengkong ha kene ka khusnam bat ka Meluri Community Health Center ha pek kalayo ka kerdan baar kini ki Community Health Center kalayo marshipolak tengka rengkat bat ka certificate. Nalor kini kendai teli ki Primary Health Center ki batrei bha kilayo ya ka khusnam kaya kalb arajar kat kendai arajar arpo. Bat kat tu ko khubor kalakut akan nega step ka balawan shapi nak All India Radio Shillong. Ni penken mau pikinong ngap ba ka por prabaje ina so ba ka Delhi station na gabanta ka khubor akaktin Hindi ka banbod ka khubor akaktin Pareng ha ka por prashteng. Ni penken mau pikinong ngap ba ka por kendai baje na ka nega station penio ka khubor ka than chtilem ni ha akaktin Pareng.